Humpuga tare suba Republic Day thoram ngasi Bharat ke atai mafam kya da pangthok na bagum Manipur da su pangthokre. Tongan ba lalolub singna boycott tawduna kaukiba general strike na Manipur gi mahausa gi punchi da chauna kaiba pikre. Kurumjeri Istv News miyang tabiri basingbu taram naukjeri hauzik pau sandok nang pijeri humpuga tare suba Republic Day gi thoram ngasi Bharat ke atai mafam da pangthokna bagum Manipur da su pangthokrai Kangla da pangthokiba thoramadu Minister Okrami Bobina Bharat ki machu uhum gi phiral pahinki thoramadu Council of Minister Parliamentary Secretary MLA Singh Chief Secretary DGP amadi Police amadi Civil gi makok thongba official kya su sargya ki Kangla da pangthokiba thoramadu Police Medal for Meritorious Service ki mana phangraba CID Special Branch ki Inspector KS Sasi Kumar Second MR ki Habildar RK Sarat Singh Second MR ki Habildar Mohammad Rahimuddin CID Security की इंस्पेक्टर ओ जीवन चंद्रा CID Security की इंस्पेक्टर शांति कुमार कबुई मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की राइफलमैन KS बाबुदोन CID स्पेशल ब्रांच की ASI अचौबी देवी अमदी DIG डॉक्टर सोइबम इबोसादा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस अवार्ड जे मिनिस्टर ओक्रमी बोबीना पीदुना इकाई खुमनब उतके Tungda Manipur Rifles की कमांडिंग ऑफिसर TS राजेश यामना पैरेड कमांडर ओइदुना फास्ट समर पैरेड ग्राउंड के होगदुना लाखिबा मसिंग यामलबा मार्च पास्ट कॉन्टिंजेंट सिंगे सलामी चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबीना कंगलाद ओके मार्च पास्ट अदुदा सिविल पुलिस नागालैंड वुमेन्स पुलिस BSF CRPF स्कूल कॉलेज स्काउट Dam College of Teachers Association yauna contingent kya na sargya ki tongan ba cultural troop kya yauna department kya ge tableau kya su utke March first ki contingent sing cultural troop sing amadi tableau sing adu Kangla dagi thoraklaba matungda North AOC yawraklaga North AOC dagi makhata na Kangla pat paring da laklaga ahanba Manipur Rifles ki parade ground da lamthungpam oike सलामी पी रखने सलामी पी करे सोलास का त्योहार जोन में यह dances Joint Institute of Cultural in order to bring peace and also be equally successful in life लाने के साथ-साथ बेटी के मां First MR Parade Ground the Pangthokiba thoramadu Chief Minister Okrami Bobi Deputy Chief Minister Gai Khangam Minister MLA Civil amadi Police ki makok thongba official kyasu sargya ki Chief Minister Okrami Bobi na haikibada santi leitrabadi chakhotpa lambi da khong thangjinbada apanba oigani Zati kangluk kya na khundariba lamdam asida santi oiba chakhotpa lamdam ama ohennaba aigi haiba wakhalon thadoktuna pendaba kya leirabasu tathok tasin tawnaduna amatta oibagi lambi da chaminasi haiki State Manipur su arts and culture, games and sports, education, health, roads and transport, agriculture, science and technology in a Simba, Hiram Kaya Amada, Kumang Tausilakli, Ibra, Hyman Mutokloi, Hina Tamjari, Asigumnaba, Gomeni Taurang Asida. अखोई पूर्ण सरुक यामिनदुना अखोई स्टेट असी शांति लेबा हेन नुंगाय थबा मफम अमा ओहेन मिलनबा पार्टनर मिनिस्ट्री हाइदुना आइना बाउदेन असी थमजेबनी ngasi pangthokiba Republic Day ki thoramadu yawba lakhiba Chief Secretary Onaba Kisorga Paumi singa unabada makna haikibada Nagaland Police ki contingent nama saruk yariba amadi Manipur Police ki contingent nama Nagaland da pangthokba Republic Day ki thoram da saruk yariba asina state ani gi marakta mari hena phagadhan mangamgane makna makhata raduna Imphal City bu smart city ohenna ba sarkar asina matau karamna thabak paket kadage haibadu yamna kupna khanari haike Smart City ki proposal je khoi gi di thagare thabam thokwa Bharat Sarkar da makhoi na mase kari haini assessment tawbogi adugumba program ama leiri ado hoju makti khoi gi Manipur si khalle habigi paudi leitari madugi khoi paw ngairi aduga hayeng na ngasai pradhan mantri gi pragati haina program se da Manipur da pakhale ba tongan ba program ko asu review to buri yaw gani
खुदम होइना हारबदा होजिकी ओल्ड एज की पेंशन स्कीम दा खोगी भारत सरकार ने पीरिबा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अदगी इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की मतंग दा यामना स्मार्ट होइबा स्मार्ट मीटरिंग तोबा अदगी अदुगुम्बा स्मार्ट होइबा अदुगुम्बी थोरम कया सिंगसी हयेंसु नैनगनी अमरोम दंगसिगी पब्लिक की थोरमसी याउना बचतखिबा तांग कुनगमाथोइदगी होना माहिरोई क्याना जोनसन स्कूल द यारेक्तुना लेरखिबा अदुदा सिलिलांग लेबसिंग माइकेदगी मखोइगी लेफम चाफम निंगथिना सिनबीदबदगी नारक्तुना हॉस्पिटल दा लाइकनबा यावरे पुन्ना माहिरोई चांगारोम जोनसन स्कूल दा लेरखिबा अदुदा इचम चंबा फिरोल खरा पीबा नतना तुमननबा मोनपाक अमदी अथाबा फिरोल सिंग पीदबदगी मसा नारकबा यावबनी हारी लाकदौरिबा चही सिंगदरी असिगुम खुदोंग चादबा सि थोक्तनबा मरी लेनबसिना होना हनिंगे हाइबा वाफम सिंग फोंदोरके रिपब्लिक की मान लाको खबसे आंगे खा नाबो खबदिम खादि यावे दो से कोई एजुकेशन की सिंबी लांगी रुदी ओरे स्कूल की ओबनिना अदो नाबो खबगुम खा तवे दो छि इंगबो खबसे खरा ले दो हानदि मवांग अथाबा खरा पीबने दो ना आंगे खा नाबो ये खरा जु ले सिनि खरा दो याम फजना साइ सरुक याव हाइतादि फजना माइना कोई क्या बता रहे मोंग मनी तान तो भी रोज़ हम चिन्ह माइज रखने ना कोई स्कूल के टीचर इंचार्ज की माइक लेते हैं ना गवर्नमेंट की माइक लेते आप लोग तो चाहिए रिपब्लिक डे की थोरमसी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा जिरीबाम सब डिवीजन दसु जिरीबाम एडमिनिस्ट्रेशन ना जिरीबाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्लेग्राउंड दसु पांगथोके एडीसी जिरीबाम की इंचार्ज एस इमोशना मैतेना जाति की फिराल चिखतके तरे सुबह आईआरबी सुबेदार वायंगमंग ईश्वर चंद्र सिंह पेरेड कमांडर ओइदुना चटकिबा मार्च पास्ट की सलामी एस इमोशना न ओके Platoon Commander Commander Silas 7th Battalion CRT रिपब्लिक डे की थोरमसी चुराचांदपुर दसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन न सिंधुना पांगथोके थोरमतुदा चुराचांदपुर की डीसी ना भारत की मचु अहुम की फिराल चिंखतके एडीसी मोरे की कैंपस दसु हुंफुगतरे सुबह रिपब्लिक डे की थोरमसु पांगथोखरे मोरे की एडीसी गोजेंद्रना चीफ गेस्ट ओइना सरगयाके थोरमदुदा मोरे की तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगे लुचिंगबा सरकार की ऑफिशियल माइरोय खर सु सरगयाके अमरोमदा ngasi मोरे शहर की मफम कयादा दुकान थोंग हांगनखिदे लंबी दमी चटपगी चांग यामना नेमखि सब डिविजनल हेडक्वार्टर गामनोम सप्रमेना दसु रिपब्लिक डे थोरम विलेज चीफ लोकल लीडर सब डिविजन असि ऑफिसर अमसुंग स्टाफ सिंगना पांगथोखि थोरमसिदा एसडीओ एन सुरजितना मचु अहुम की फिराल पहनखि सब गांगनोंग सप्रमेना की ओसी लुनमिंगथांग किपगाना पेरेड कमांडर ओइदुना जनरल सैल्यूट पीखे खुलगी नहा सिंगदा सानक खोनपगी मचाक सिंग यंथोखिबगा लोइनाना अहल सिंगदा कंबल खुदोल तमखे थोरम की सरकम ओइना नाट की जगोई से कया सुटखि Joint Forum for Transport Welfare na boycott tawrabasu District Administration Tamenglong na Republic Day thoram santi oina pangthoki District Headquarter da thoram asiga mari leina na saba gate kaya mai thaduna amangata thuanki DCM luikhamna India ki machu ahungi firal pahenduna tongan ba contingent taragamapal gi March past ki salute okay thoram siga mari leina na club ki narol singda sana khotna ki machak amasung ahal singda blanket yanthoki District Asigi Special Environment Award Khongjarol Kuldapiduna Ikai Khumnaki Bisnupur District Headquarter Amasung District Asigi Sub Divisional Office Singdasu Independence Day Thoram Pangthoki Bisnupur Public Ground da Pangthoki ba Thoram da DC Bobby Waikhomna India ki machu ahungi firal pahenduna tongan ba contingent kungatarukna sarugyaki ba March past ki salute okay District asigi oina mathau phajana tawba police amadi employee kunga humdoi da mana piduna puning thogaki District Administration Thobal nasu khangabok basu ground da Republic Day thoram pangthoke DC Tiranjina Bharat ki machu ahum ki firal pahenke SDPO Yaripok S Hemantana Parade Commander oiduna contingent kunthagani thogi March past ki salute okay
district asing mathauda puning changba employee jama amade march pasta saru yakiba singda certificate piduna puning thokaki Matanda lapiri sisi Khamai School ki Onijani Platoon Commander M Naucham Commander Matang Chomai Lanatel High School Boyaki Nasigi Yes is your white form is local sourcing LDC yes Lavin Divian Sing Bangasigi Hansen Sigi Kurung Sawa Lojaraga our district now Bharat amadi Nepal leibak anigi marakta nungsi chanaba amadi ing tappa puraknaba pandamda humpuga tare suba Bharat ki Republic Day thorongga mari leinana Ministry of Home Affairs ke Internal Security Advisor Northeast Dr. C.H. Manaranjana Nepal Police na motorcycle tara khudol tamkre Nepal ki konung Kathmandu ge Paneshwar da pangthokiba thoram amada motorcycle tara adu mateng pangki Dr. C.H. Manaranjana Nepal Sarkar ge DIG Ram Bahadur Bhandari amade SP Prasad Raida motorcycle singadu khusnaki Republic ki Thormasi Manipur ki tongan ba district headquarters singdasu district administration na sinduna pangthoki Amaromda Republic ki thorum asibu tongan ba lalolup singna boycott tawba kaloina na general strike jathakibana Manipur ki mausa ki punchida chauna kaiba pikre General strike manungda ima kaitel thangal kaitel pauna kaitel na chingma mafam sing thong hangna khide lambi da passenger gari sing chana khide mi chatpagi chang hantheki General strike manungda pamdaba thodok thokpagi paw leitre February tarukta Manipur ge tungi phirep amagidamak lepnanaba lebak miyamgi oiba khongchat asida punasaruk yaminaba United All Community Social Leaders Kanglei Park amasung Kanglei Path Way for Traditional Heritage na appeal tawri hoje pawmer thana ten break amatang Ato lokta water tank ata sinaise kai gino magi kai ke kana bulege food grade haiba ma leye pure material na sabane masida makhalani amung lai 3 layer haiba ma 2 layer haiba ma thakna jana ba ising phaba thamhamni masigi tengsigi manung je smart oi atopa mana recycle material na saba asina manung je nan badane nan de smart oi de Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Break matung da amukan nataram nokcheri makhataba pauda Imphal Mayol gi maroiba Kendra Singh Phauduna chen badanatana Nambol Wangway amade mayang Imphal Kendra Phauduna cheliba Waisal Maril tengbagi thabak mawong maril tadaba kaya thingnare hiram sida report ma Subnagi kilometer kun rom tamak sangba ichelasi horak phamda icham chamba khongbalga pangkhak oirabasu Waisal Marilna sahi kyagi mamangdagi nongju thagi matamda khuchengi chawk thoanduna mioi lak kya awaba pibada natana lanthung kya su amangata thoanduna lagli Kesamthung Kendradagi horakpa Waisal Marina Sagolban Nauria Fakhanglakpa Wangoi Nambol Amadi Mayang Phal Kendragi Masing Yamlaba Yumsing Ishawgi Awaba Mayok Nahanbadanatana Nga Farm Amadi Labukaya Chahi Khudingi Amangata Piri Nongju Thalakpa Matanda Waisal Maril Asi Politician Singna Miyam Nungsiba Sabagi Nungairwa Mafam Amasu Oiri Hainari Brahmaputra Board State Government Target Kiba Details Project Reporter Torban Anigi Arauba Put Humputra Manga Oigadamani Haiwa Wafum Yauri Local MLA Sina Lupa Lakia Kaitokuna Tengtokle Haidana Report Target Krabasu Namol Kendragi Kasanjanbam Amadi Mayam Pang Kendragi Santipur Mamang Lekai Mapada Waisal Maringe Apakpa Put Kuntra Hoba Yoromdaba Handakta Istv News ki team amana thijin bada khangba ngamlakhe masigi mathakta sengdokpa loikre hairabasu
खा संजन मंगे मफम क्यादा फुम अमदी नापी सिंगनांग सिंगना पुंकुप कुपसिनबा मफम क्यासु लेहौरी वाइसेल मरिना पीबा अवा अनागी मतांगदा खा संजन ममदगी खांगेमम इवोल कोबा ngaमी अमना वाफम क्या थमलगदे Sanjipur mamang lekai ado akhoi waisel ising ni sarwa matamda asom mathak tegi phanayamna sengal lakajuni senthok toba Sanjipur hariba mamang lekai saida apikpa jaga leidra masina ising chenbang ngamdre mathau gamde sawna lagaju phana senga ji sonda senok bomji pikpanina masi awaba more nga sak pathoktana phama singi awaba yung nei masigi maramjina masi ikang tha oiringa sida mafam ji sakthokpa khotokpa seminuna sakai magedigi phaganena lose masina sahi khudingi ising saw lakpa matamda sahi sangsina adum khongjina maram oidana ising sigi marinjina maram oidana khoigi mathakki praja koleba wangkman sanjemam adigi Sanjibomang kai masaji awaba nga yoi sahi pathokiba ayamna yawnai masina yamna laibak temware नावरेम खोंग फावरगा यांगोय मरल तादुना लोकताक पात योखिगदबा वाइसेल मरिन मथक थंग सरुक्ता तेंगथोकलगा इचावगे अवाबा कनमंगमलोय तेंगथोके हारबदी खा थंग सरुक्ता हेना लूना मदि पागना तेंगथोकदबनी पॉलिटिशियन सिंगी अखुबा वाखलोन थादोकलगा थमोय सेगना खोनरबदी मियांगे अवाबा कोन मंगमगनी नत्रबदी हंदकसु नोंजु था लाकपदा सुक्सोय सोयदना इसिंग इचाव मायोकनगनी हायना खा संजन मंदगी अतोपा ngaमी KSS दनवी कोबा मिय अमना मरी लेनमसिंगी पुनिंग चिंगचलगले हाइबदि हौजि प्रोजेक्ट सिना मतिक चान अखोइना सरकारगी साइडगी खुदुंग चाबा दु पिबिद्रबनिना सिम्बिगदोब जगासिंगि मथक्तगी अपापद थादर कांदा मखादा तेंथोकपिदबा आई प्रोजेक्ट के लौनम बांजिंगजि फजबा मोंग मद थांबिदबनिना सुइबा जगासिंगजि नुंजु था लाकप मतमददि अतुकि मतिक अवाबो वेहले अन फुम नुंग पैसलगा थामिबा जगासिंगजि पिकपगा मरम इसान सानबदोंनो तौबदों तौरे हौजिसि प्रोजेक्ट सिना लोइसनबिद्रबनिना नाक नाक सिदा लेरिबजि अखोइगी रिंगबनगी पल्ली ओइना लेरिबजिना प्रोजेक्ट की पल्ली ओइना लेरिबजिना अखोइगी मियामदा नोंजु था इसिंग चाव ओइरको मतमददि अवाबजि अतुकि मतिक वेहले अदुन मसि प्रोजेक्ट तौबा मतमजिदा अखोइगी MLA मिनिस्टर जिंगजिना अखोइगी लेकाइगी खुंगंगी मियामगी अवाबजि यिंबिरगा थबकसि थमोइ सेंगना तखनिंगी कोइ मतमगी पॉलिटिक्स सानबदौना वाइसेन सिंगिने हारगा यानबा कांगु खरा गक्तदा अखोइगी खुदुंचाबा पिबदौना प्रोजेक्ट सेंबगी नामादा तौबजि अखोइ लेकाइना खुनना तखनिंगदि हाइबा पोसिमजु थमजगे तुरेलगी चांग फाबु यौदबा लौखोंग मानबा इसेल अमा लाक्सिनबा ngamdaba हाइबसि वहां कया हांगनिंगाइ ओरि ISTV न्यूज की दमक जयंत शर्मा लोइना पाउजमजरिबा थियामरंजन खासंजेमम बिसेमपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रीडम फाइटर रानी गाइडिन योगी मपोकुमोन थौरंग मरी लेना चही मचुपना पांगथोकपा थौरम कांग्रेस भवन दंगा सिलोशन क्रे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी न सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम मिनिस्टर सिंह MLA यावना कांग्रेस की लुचिंगबा लुचिंगबी सिंगना सरग्याकी लेखिद्रबी फ्रीडम फाइटर की मफमदा हिका लेका तमदुना इकाई खुमनबोतकी तरा सुबा सेक्टर असम राइफल्स की मखादा निफुगमरी सुबा असम राइफल्स ना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा स्किपे कांगपाट खुलेन कुलटोक फाइमोल मोलवाइलोफ मकान चाट्रिक खुलेन हाइरिमा मफम सिंह असिदा सोलर लाइट सिंह यंथोक्रे थोरमदुदा निफुगमरी सुबा असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर संदीप मोहला सु सरग्याकी मॉडल क्लब चिंगामाखागी हुंफुगमरी रक्सुबा मपोकुमोन थौरम ngasi लेमरोल आर्ट्स सेंटर दा पांगथोख्रे थौरमदुदा PSC मिनिस्टर आई हेमोचंद्र मॉडल क्लब के प्रेसिडेंट एच इंडस्ट्रोर अमसोंग क्लब की थौमी क्या सुसरग्याकी थौरंगमरी लेना मिनिस्टर हेमोचंद्रना क्लब असिगी अनोबा बिल्डिंग अमा नोंजु था ममांगदा साननबा थाजबा पीखी लोइनाना चिंगामाखागी तोंगान तोंगान बलेकाइदा स्विमिंग पूल न चिंबा कया सेमगलगनी हाइकी अखोई करीगी बिल्डिंग सागदोइनो सुक्सोइ सोइदन सागदोबनी बिल्डिंग सिसु अदुम लोइनमक मयामगी मयाम तानरगा करम मोंगदा सासिगे दु तौरगा सुक्सोइ सोइदन हनगी नोंग लाक्रिगे मदत यादी बिल्डिंग सि साब लोइनब सासि हाइरने ngasi Bharat ki Republic Day amadi January kuntra da pangthokadoriba anti leprosy day gamari lenana Health Services Manipur amadi National Leprosy Education Program ani na sinduna laingkolta leiba leprosy hospital da leprosy na naraba mioi taraga manga da blanket amadi atumahau kudol tamkrai
Health Services Manipuri Additional Director Dr. H. Ranjit Amade, Dr. P. Shyam Sundar, State Leprosy Officer Dr. Salmat Udla Amade, CMO Dr. H. Kulasu, Thorum to the Soryaki. Ngasi nung tilpung anirom tabada Iralbong Police Station gi manung chanba kaikhu Muslim da yum amamai chakre yumbu gi ming MD Firoz Apokpa Abdul Jalil Kawi mai chakiba adu da chaksang punba ka amayaw bagaloina na ka adu da leiba pot kaya so amanga ta thokre Manipur Fire Service ki fire tender ani jangsinduna athuba matam da kalhobadagi ka hena amanga ta thodre mai ho langpo ki thodok ase electric short circuit gi horpo oigani thajanari Lagliba tang tarukta amuko CCS ke amadi UCM na sinduna pangthokadoriba miam gi khongchat asida poire lemerol meirapai bi apunba Manipur amadi Pari lemerol gi makhada semba working group of meirapai bi de yauriba lup khudimangna saruyagani hari hauji bawmerthana atin break amamu Angang habasidi pikling aidagi samhogadabani Euro Kids My School Thangapat Mapalna Homely Environment ki facilities piduna angang singda mahai tambiri. Admissions open for daycare, playgroup and nursery. Euro Kids Thangapat Mapal Wangkai. Laina logum si, abhaba angang semsi. Tungda mukan na taram nukchari makata pauda Manipur Sarkar na lokalakpa khongthangi manung chana district khudimakta court sing hangduna wayal bichargi kanaba pirabasu under trial prisoner singi di Central Jail Imphal amadi Sajiwa Jail anikhak oibana makoi gi jurisdiction court singda wayal bichar chathanaba puthok pusin tawbada jail authority singna awaba kema yoknare hiram asigamari leinana ISTV news na phangba pauda Hana Chandel Churachandpur amadi Jiribamda sub jail sing hanglam dabadagi chahi tara hena mathau tawdana lakpadagi ngasidi hairiba jail ani asida prisoner sing thamle makoi sing more amadi Jiribam yauna arapa mafam tan puduna mari leinaba court singda puthokna bakhona bada security amadi garina jingbagi awat pakya sumayuknare Masina maramoiduna tongan ba case kaya thuna loisinba ngamdabadagi nauna district kaya da court sing hangkibana while bichar thengthanabagi pangkhak oire function tawramlaga siznakidraba jail sing amade nauna saraga sangadana leiriba senapati ukrul amade Tamenglongi jail sing mathau tawhanaba sarkar amade mari leinaba singki miteng changba tangai fadri hari Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MS Kona Gan ngai da pot lanbaki thoram haukiba chahi lising machamapal marbudra mari dagi hauna Manipur gi tongan ba mafam da khundari ba kabui ichil inau singi khulsingda club meirapai bi amadi civil organization kaya galoina na leptana pangthokpagum kumsi chahi gi oina ngarang Imphal West ki manung chanalai ba wangoi kabul khulda pot lanbaki thabak pangthokre MS Kona sinduna pangthokiba thoram aduda Women's Development Association Wangoi Longjam Lekai amadi JSC ILPS ki miyoi sing amadi Khadian Village ki chairman Sagol Sem Achoba Singh Su Sarugya Tharonga mari leinana nat ki oiba jagoi sai pangthokpa loinana pot lanaki Polskobu election directuna keynote address speaking yamna chinglem laba asigum laba nazaraba bina loi ikai khumnabu chari baton phangba phangdaba Manipuri Sahitya Parishad Assam Nagan District Committee gi yankhai manga suba mifam Parishad Bhavan Hojai da pangthokre thormasida District President Usham Kunjabihari Hanagi Vice President Tharoism Krishna Mohanna Luchingduna Laikhidraba Aiba Aibisingda Laisu Katunai kai khunaki Mipamasina Mioi Kuntraga Mathoina Saba Parishad ki thaupu basing khankre President Oina Asem Shyam Kishore Secretary Oina Joy Wahengbam khankre Tungda Sairing Saidinaba masu pangthoki Housing Maru Pau Amona
Humpuga tare suba Republic Day ki thoram ngasi Bharat ki atai mafam kya da pangthoknabugu Manipur da su pangthokre. Amade tongan ba lalaluk singna boycott tawduna kaukiba general strike na Manipur ri mahausa ki punchida dawna ka pikre. Hausi ki waina de Istv news matang saloi jare miyang tabiri bisingbu amuka na kuramjare.